Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas na pauluan. Jack in Pagaro, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Adaman gayam ibagak, gayam. Anya dadya gayam? Agrayo ni Engineer Larry kan ni Aisa. Anya? Agrayo ti engineer? Sana mabalin? Apay kumaasaan ang mabalin. Baro ni Engineer Larry, kan balasang mat ni Aisa. Apay nga taakas to'y tiriknak. Mabalin, Jack kayat ang makirelasyon ni Aisa. Anya? Limpyo ka di ti utak mo, bro. Iti anya aga po aparitam ang makirelasyon. Jack man amo, bro. Basta, Jack maawatan tiriknak. Ay na. Anya ko matikar bangam. Itata na ka move on. Ikam manen iti pagsakitan tinakam na. Urayan na ta umayak mat ije San Vicente, iho. Umay na ka di tulungan ang mangaram kini Aisa, mami? Numabalin la ko maakat aramidag, iho. Italaga na gayata kiti kastoy, mami. Mayat no agbalin ang miyembro ti pamilyata ni Aisa. Kaslaawan tinapukaw ang miyembro ti pamilya. Ikagumaka pasungbaten, mami. Agayatakin ko na. Sapay kumatagbalegi ka, iho. Aywin gaya, mami. Malagip yo ka DJ kunak ababai ang nadalapos ko idi na minsan dito syudad. Jay ka di ko na masuplada? Apay ka di, iho. Nakitak ije San Vicente. Masikog. Imbag man, taada ng asawa kan kwa na. Kat ko naman nagmadi ti ugali na. Kasta talaga ni gasat, mami. Dumteng, adi mo mapakpakadaan. Madamag ko man, Alex. Nabayag ka di nga agayan ayat da ay sa ken Dennis ako nan? Ubing kami pa'y ini. Nasingad dan iti tunggal maysa. Aging gaan nag-high school kami. Ti ipagarup mi, katagayan ayat da. Hangam, saan mat? Takabasat laang ti pangibilbilangan ni Dennis kan kuana. Ninamnamamat ni Aisa nga da relasyon da. Kasta ka di? Naamuan mi lang akasta. Idinangikalay sa ni Dennis iti sabali. Isudye nakita ta amasikog. Isumot lagayam nga adda dito'y dayja babae. Sir. Angam, apay akas lamas daaw, idinakita na kayo. Nadalapos ko na minsan ijay syudad, idinaigalisak. Ket pinagsasawan na. Itay laang anakitak ti asawa ni Dennis idilim mabasak ijay. Ijay batog da kalsada. Adda ka di ditoy? Kunak man no adda ijay syudad. Nadamag ko asaan ka no arumrumwar. Adda ka na yun ijay unag ti balayda. Kasta ka di? Uray ni Dennis, adamat dito lugar tayo? Uwan ka numat. Nagsubli ijay talyer akas helper. Kunak no ijay da syudad nga agigyan. Dito yung matgayam. Uray siya, kastamot ti amok. Ngam idi nagdamagak iti kaarubad At dadamot gayam dito'y San Vicente. Imbag takayat day dya babae iti agyan dito'y. Kat taga syudad mat. Ay, song batam ki din ni Engineer Larry. Tapno agkalay sa kayo mutin. Mami, sung batak ka din day dya nga inhenyero? Apay asyak ti saludsudam, anak ko. Sika ti agdesisyon, ta sika ti makirelasyon. Adda ngamin amak ko, mami. Diyak kayat man ti masaktan. Ni Dennis, di na ka mat inaram. Kan di na imbaga nga ay-ayatan na ka. Naamiris ko itan, mami.
Di namot ngagpay sa imbaga. Ngam, apay anang namnama akan kwa na. Iso anasaktana kiti husto. Isu nga agpanunot ka analaing. Tingitingam tiriknam. No talaga nga ada panagayat mo, ija inhinyero. Naragsakak mo't kiti. No kasdyan nga umay ija karinderya. Kan no umay pumasyar diti balay, mami. Tinapod no nga ayat. Kat napakuyugan iti pasensya kan panakaawat. Ngam no ti tao kat bagbagi na laeng tinapatag. No ti kayat na kat serserbyam laeng. Ay saanen a panagayat dayta. No di kat panagkasapulan. Di kay maawatan, mami. Ada tao ang mga asawa wano makiasawa tapno ada ibabaon na. Tapno ada mang serbikan kwa na. Ngam di na mo't itad ti kasapulan ti asawa na. Di na ka di pa'y nasursuro nga ayaten. Tadi na pa'y lasong batan. Kayat ko amaamuan. No apay akayat mo asong batan ka, Engineer Larry. Simple lang. Gapo tayo ayaten ka. Iso nga inaram ka. Sana gapo, iti anyaman abanag. Sa anak to nga tang agsangit, iti danam. Ikarik, asa anak to nga agaramid iti anyaman a pagsangitan. Malaksid, no agsangit ka, asan asyak ti aking gapuanan. No kasta, ikanak pa'y iti basit a panawan. Agpanunutak pa'y anaimbag. Adamin kan ka apanawan. Sana mabalin adiktaran ka. No anya ti kayat mo, iso ti masurot. Agyaman ak unay. Saan arumbang asika ti agyaman? No di ka tiyak. Kumusta tibos mo? Kastamat ni Aisa. Naragsak damot nga agsarsarita ije karinderya di kalman. Adda ka din nagkinaawatan da. Apay nga interesado ka, bro. At damat karbangan ni Aisa nga agragsak, iti sidong ti tao anapudnukan kwa na. No apay nga italangan naka-amirisak. Anyat kayat mo asawan, bro? Itatala ka kompromiso ako niti sa bali. Sa akong tumarik na, ti kinapatag ni Aisa iti biyag ko. Ita, mamatikan iti kunada. Amariknam ti kinapatag ti may sa abanag, no daytoy kat mapukaw mo. Wan nga ron. Nagasat tayo nga engineer, no iso ti mang tagikwakan ni Aisa. Oh, apay nga agmurmuryot ka dita. Ada ka di sakit mo? Awan sakit ti bagik. Nga madasakit tinakam ko. Sakit tinakam? Apay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo? Tsaka mo, basta nasakit tinakam ko. Panawan nakpay dito. Tapno sana ako marot ti sakit tinakam ko. Ubing ka pay, tapno ibagak ko mga agkabaw ka. Panawan ka man langan. Pagyaman nakpay ano pumanaw ka atal talagan. Oray saan ka kuman ngagsubsubli. Kastigayam tirik na ti mapukawan. Isumat lagayam akas laagbal la idi ni Aisa. Idi nakikalaysak iti sabali. Ita, sakmat kan ti makarik na iti saam. Nga awan matapulos karbengak. No sinalimot-mutak kumay di. Kukwak kumay ta ni Aisa. Tsaklaim pagarup akas to iti pagbanagan ti panangikalaysak ka ni Cora. Angam, kapilitan nga anusak. Ta isumat ti pinilik kan inkalaysak. Kaduain nakman. Tayin tapasukatan iti baro ti pilit tilugan ko, Alex. Adda mo ka nalaing amang sukat iti pilit tilugan, sir. Mapantang arudan. Adamat extra apili di tilugan ko. Diyan lamang sukat ti aramidan na. Mabit lang nga rod, sir. Bugwak pa iti semento to'y butas ko. Adayo ka di ti talyer ditoy?
Asidaglaang, sir. Di talaang sumaron a crossing manipod ditoy. Kunaklakid din no adayo. Awan mat ngamin nakitak atalier iti madalanan nga agturong ditoy. Umunagpay ngamin iti crossing, sir. Sikamat kaya, Alex. Akinlugan dita. Lugan ni Engineer Larry. Pasukatan na lang ti pilid. Tagasgas kano ti pilid na. Engineer Larry, kunam? Uwan. Isuday ta. Imunaak lang abing mabanti talugan na. Tadait tarimaan na di taunag. Imbag ka pa'y. Tanod na papananak at kadwa na ka. Amok ngamin ti pasikot-sikot dito lugar tayo. Isong ano adda papanan na. Siyak aka na hayon ti mangkuyog kan kwa na. Sa bagay. Taga dito'y ka. E dinto tatikad kadwam kat saan na taga dito'y. Kayat mo. Taibagak nga agtrabaho kamat iti construction. Saanan? Ngamin, adda saan ko akaya tamakita ijay. Anya tinagan di mekaniko. Gayam mon sa amin. Wan, sir. Isutikon kunak agayam idi ni Aisa. Iso day ti makagapo. Anasaktan ni Aisa. Piman nga Aisa. Wan nga rod, sir. Sir. Sinungbatan na kayo ka din? Saan pa yung rod? Madlaw ko nga da amak na makirelasyon. Anos laang, sir. Awan papanan na. Nudi sumuko ti kalaban ako nada. Saan ba da kalaban na Aisa? Nudi kat patpat gan. Kung kunaklaan day jay, sir. Total, nalpas ti oras ti trabaho tayo ijay construction. Mapantay jay karinderyana. Barang nakalukat pa'y. Ay, una, sir. Inakman mat arman ni Doris. Barang aklunan nakmat. Sige, tanusong batan na ka. Ag-double wedding tayo. Kaano ka di asong batan nak? Gaputan na pudno ka? Songbatan kan? Ha? Pudno ka di? Ay sa, pinaragsak nak. Agyaman ako na eh. Ikarik, saan kan to apaldaangan? Amom, nusong batan ka numot ni Doris ni Alex. Ag-double wedding tayo. Ha? Arman ni Alex ni Doris? Dahil tatimbaga na. Nabayag gayam nga darik nanak ni Doris. Nga mabain lamang ibaga. Anya? Ay, nabayagan nga agayat ni Doris ka ni Alex. Ngamdimat ngamin arman ni Alex. Ha? Jakla yung pagharap. Nga dagaan pa naggusto na itigayem mo. Ay na, masigurado kasong batan tigayem ko. O di aggidan tayo nga agkalay sa numayat lakit din ni Doris agayem mo. Sinong bata ko ni Larry? Song bata mo't ni Alex. Taaggigidan tayo kanong agkasar ije simbaan. Alangan mo't asong batak adagos. Nabiit pa'y anagaram. Uray kayat ko ni Alex. Agpakiputak mo't basit, Pasensya. Ngam na ibagak ka ni Larry. Nga adda pa nagayat mo ka ni Alex. Ay, saur ka. Aping imbagam. Kayat ko ngaming aggigidan tayong agkalaysa. Ay, maangay nga rod ati kadakkelan akalay sa dito'y ili tayo a San Vicente. Kasano ang mapasamak ti kasta? No di mo matsong batan ni Alex. Ayawanan niya. O sige, di ka agdanag. Intun umay manan ijay balay, sung batakon. Ay na, sapay la ko ma. Tagpadataan na ragsak, iti day tangaal daw. Gayam, imbitaram ka di ma ni Dennis. Di na nga tamat umay ibundaris dagiti plato. Jack, amukan kwa na saan sakit tinakam na? Taadamat ni Cora, itibiyag na? Nagpintas ti panakarkos ti covered court ti pagadalan. Madamdamalaang, umayan dagiti upat ang nagkasar. Nagpintas akitaan dagiti arkosan ka di.
Wan nga ron. Baknang talaga ni Engineer Larry. Iso tinaggastos iti kalay sa da Alex kan Doris. No saan ko kumasinupladaan idi ni Engineer Larry. Amangan no aggayam kami ita. Anyat ko nam. Jak naawatan. Agyaman kami amin iti iyo umayo kakabsat. Mangantayo amin. Ipagpabalayo kakabsat, adu ti sagana. Kablaawan kayo anak ko. Kanti kadwayo ang nagkalaysan. Doris ken Alex. Agyaman kami unay, Mami. Agyaman kami, Mami. Kablawan kayo matanak ko. Kastamat ka na kayo. Alex kan Doris. Sapay kumata mataginayon diragsakyo nga upat. Agyaman kami, tita. Agyaman kami una itidakal at tulong yu kada kami, Sir Larry. Awan anyaman na. Ala, mangantayo kit din. Kakabsat, mangantayo amin. Ay najak laing pagarup nga aggidan tang agkasar. Wen nga rod gayam. Jakmat in pagarup. Ay, kunak mo talaga anar ba idin tilubong ko. Ngamit ha? Nakaragragsaka ka talaga. Kablaawan kayo, Aisa. Kan Engineer Larry. Kastamot ka na kayo, Alex. Kan Doris. Agyaman kami, Dennis. Agyaman kami. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo ita alawas anapauluan. Jak impagaro, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.